یان به سرک افو نبی ڕێبەر ئاپۆ بین هەموو کوردان بۆ یەکێتی ڕیزی گەلی کورد ئازادی سەرک ئۆجەلان پێویستە ئازادیە سەرک ئاپۆ ئازادی هەموو ژنان جناب دانوچه رادیو دنگ گلدن باش کدان هجای رو 23 جتمه 2023 دوشنبه لبروکسل ساعت 13 آمدگی ساعت 14 ام بنوچه نیورول گلوانه دست بک چسر نوچه لیمرالی 31 مهین جزای دیسیپلینه بین آورد دومن پاریزر مازوم دین چه بنرخینه روژموان ایتالی کاپوتو دوی ام فکر نوجوان بلا بکن هپگین اسامه دو شهیدین اشکره کریه جاستاری گوت ام برنگ بریتان لیدن افسروک کوداری روشداوی شر اسرائیل فلسطین نرخاند و سودانی خواست که شر لقره چاقه ورلی کولین کرد. دوباره روش باشوره گودارن هجال امرالیه FC1 مهن سر هف بجزای دیسپلینی هفدیتن تنه قدخه کرن روژا 21 جوت مه هاته هیمبون کو جزای کی دن دیسپلینی ینو لربر عبدالله اجالان هاته برین جبر وان جزای دیسپلینی کو با اوی کی بنابر ددن ربر عبدالله اجالان اوگرتی دن امرالیه حاملی یلدرم و سی اکتاش و عمر هایری کنار دبن سدم کو هفدیتنا به مالبات ره پیک نه پاریزرن ربر جلان دخواست کرن کو میناکا و دوسیا جزای دیسپلینه به دست به خل دادگری به هنجتا کو و به چاپمنی ره بلا به اف دخواست پاریزران رد کربو دبرسوا سلیدانا پاریزران دادگری انفاز گوتو بو جزای کی نوی دیسپلینه دانه ربر جلان و گرتیندن امی و مجاره ج هوال مازوم دینچ به پرسن آنها سر خط تلفنی روش باشوره روش باش سرچان هوال مازوم گلکس پاسکم و دماخو و قطاج مره ها سرهف دولت ترک جزای وان جزای دیسپلینه ده اف 31 مهن جبر وان جزایان هفدیتن لیمرالی پیک ناین وجی سالیدان کربوکو و برسم ندان اف دوسیه ندان و هون نزان دوسیه ده چه هنه نه اف جزای دیسپلینه یم بناور دبن سدما کیجان بن پیکرنان و بکیجان قانونان لسر هف و سباوی کی بنا بر وان جزا ددن گرتین لیمرالی و ربر عبدالله جلان بله اف جزای دیسپلینه وک قلفه يعني اف تجريد هي لغراوا امرالي وك فيداويه ام بجن وصال داوي وك قلفه كي اديب كارتين وقت زانين پیشاوي بري يعني 2016 بهنجتا کشتی خرابه روشا هوای نباشه او هفدیتن دهات ناستن کرن پشتی 2016 روشا وارته هات ایلان کرن پیده به وان بریار جزای دیسیپلینی یعنی جه به بریار قدخه کرنا هفدیتنا پارزرا یا دادگاه انفاظه ویا وای با هنجتا هفدیتنی ما آستن کن و بینابر و بریارا دوباره کن وی جزای دیسیپلینی هر سریسه ماها نود کن لأبجه بحقوقيك وجاني زمان يعني بتشهنجت وان جزاي ديسيبليني ددن هم وجه نزان جبر قوا جزاي ديسيبليني جماجي دبشرن جبارزه راجي دبشرن باواي كي تربي حقوقي لبلي ام بيزانن يعني اف تشقا وكنجت نشان دس نشان جتكن ل اف نايوي واتيغو اف بريار حقوقينا يعني الجور بيواني ما في مروباي نامنا توينا الجور بيواني ما في مروباي نامنا توي تنكاري حفديتنا كسكي قرتي تواهي قطبك يعني تلياوي درب تواهي قطبك يعني امينا كاود جهان دتنا ايرو تجيتال هسر برزلو جنا و هر سيگرتي دي مينا كاود جهان دتنا تنكاري كسكي حفدي همان دمدت حفديتني وي بارزرا قدخكي حفديتني وي مالبات قدخكي و نهل بريا تلفوني تکلیه در وردنه بریا نامانه هلی تکلیه در وردنه يعني بي اوای تکلیه تواهی خود بکه يعني اف تواتا işkence يعني روشا خراب تواته و پیمان ما فمرو وای نامنتی وک مگوت بن پکت که
يعني اف 25 سال اساس بريزو جلان به تجیتا گرانده يعني هر چقاس و ام بجن سو یک مهش خو بتاوای اماگاهی ناگرن تکلیا هری داوی بریا تلفن اوجی نوی دا قطبو بو سه دفعه بشي سه دفعه قطبو بو يعني وقت ما قلت يعني اف قرت كسكي قرتي آلية حقوقية تمات بفكره يعني اف دولتها تر قانوني خوشي بالبيكت يعني اف اويكي ايليغال بونا نوصاب جبركو قانوني خو بنبيدك اف اويكي ايليغال بونا يعني اف قانون يعني لغوري دتنا اف تشخاصي بدون اف كريارين دولتها ترك هذا المازون نا اف يعني اف بريارة تجيتي نگو ام بجن تنه بريارة دولتها ترك هاتیه گرتن اف اساس و هنجا تا دست نشاند کن جزای دیسپلین یانجی بریار دادگاه بورسیه اینفاز دست نشانده که لی اساسی خود امزانن اف پولیتیقای تجریتی بردوام کرنا پولیتیقای قمپلویا نامنتویه یعنی قمپلویا نامنتویه همکارم بیشن بجورای تجریتی بردوام دکی و دناو و پولیتیقای تجریتی ده دولت ترک نت سرخه يعني همان دمده او هيزه كوبلوجر ينام تبي هيزه اوروبایی و امریکا و تواهیجی هیجی هبکاری ها بردوام که ده پولیتیکای تجدید دش برگو برجواندی و هنه اجبرگو نخوازم مثل برزو جلان کاری به درباره تکلیه فکر رام دینه و فکر رامانه بگن جواکه اجبرگو لجی برجواندی خود بینم ویتشتی تجدید که ولقاسی گران نها خسنه مریتی وان هزا تواهی به هبره چما هم بیده بیشن جبرگو ایرو دولت اروپایی جی یعنی گلک سازی آوا کرنه ولقاسی مثلا بیشن پسنه خود به دموکراسی خود به پیشکتنا مافی مروه دده لبنه درباره به تجدید سرلیدانه مهنه آستا وان سازی گو دولت اروپایی چه کرنه یعنی کنسول اروپا دبینه تبع یک بوی دبین گلک سرلیدانه مهنه اجبوگو اف من فکرم بداوی ببه لبله اف سازی ام دنرن نلگور پیمان خود تفدگرن نلگور موافق مروایان دموکراسی تفدگرن yani nedîtî yani ve politika tecrüte derbarê wê de biryareke nadin yan jî em bêjin dem lewaz jî bê dengê wa derbikeve hin pêşniyara bikin jî berdewama wê ji bo ew pêşniyarê wa bênce berdewama wê nayênin yani ev jî vê dêxuyakirin wek me got hevkariya wa dêxuyakirin ji ber vê jî li hember vê politika tecrüte ev bêguman wek me got manî ziman ne tenê biryarê ne mijareke huquqiye yani ev mijareke siyasiye biryareke siyasî ne biryara siyaseta devleta Tirktenê biryara hêzên komploger tevahi îro ev tejî grankirî berdewam dike li grava İmralı ji ber vê jî li hember vê bêhuquqiye تکوشینه برفرهشی پیوسته یعنی بله اول مازون تام دفرده اف کمپانیا جهانی اجالی دوستان کردان و کوهاتی دست فکرن لگوری نرخاندنا و چه بخاره بینه هنه کی هم بخواه د کدر وی کمپانیه د کشتن وارنده آلی کاریوان دکن بواره دکوین تکلیه بله وقت ما گوت یعنی اف کمپلو بجورای امبیجن تجیتا گرام بردوام دکیج لهمبر ویجی تکوشینه که نامنتوی امکارم بیشن هرتم هبو لیوی به کمپانیا بداویه جی ایدی بلاو بو یعنی هفته چهار جها زیده تر به هفره هم داقیانی داین و دخوازا آزادیا برزو جلان ها تکرن بگومان دخوازا آزادیا برزو جلان شخوه دخوازا که مشروع هرتم هات زمان لیبله آلی حقوقی تجی ایدی تبنگها گو دلگرتنا برزو جلام بردوام بکی یعنی اثرات هاوی بردوام بکی جی تبنگهاوی حقوقیش نمایه ایرو دادگاه مافی مروه اروپا بیارک داد سال 2014 گوت که سکیرتنی کاره بیجی حیا داوی عملی خود زندانه دبینه پیوسته پشتی دمه که بنابر تبرچاوره در باست گره و شاوی گرتنی 25 سال چه بونه برزو جلان زندانه ده
جبر اصلا بنگه هاوی حقوقی جنمای بنگه هاوی گرتنا امبیجن برزوجنا دما آزادی هاوی هاتش خو عالی وقت ما گفت عالی سیاسی ده عالی جواکی ده شخو پیوستی به آزادی برزوجلان هیچ برگو برزوجلان اکتوره کی براستی ایرو همه آلوزی گو روجداتا نابین تایبت گو پیشت کبن و چاره سرکرنا پرسکریکا کرده اکتور سرکه yani yek xwedî proje brezojane ji ber vê ji bo ku ev pirsgirêk çareser bibin aştî pêş bikeve îro pêşiya van şerê ku fatura li gelan giran tê pêşiya wan ji bo ku bêgirtin û aştî pêş bikeve demokrasî pêş bikeve taybet li rojhilata navîn û tevahî cîhanê û pirsgirêk çareser bibin ew jî pêwîst e brezojan karî be derkeve karî be şart û mercê gorola xwe bilîzê pêk werin ji ber vê jî ev daxwaz bêguman ji vî alî ve girîng e ev kampanya hatiye destpêkirin jî em hêvî dikin wê demek nêzik te wê bigihê armanca xwe. باشه gelek spas kim heval mazlum din çi parêzerê Reber Abdullahi Öcalan dem baş xebat xweş were Dem baş serçam. Bergudar sekretera giştiya Bastav, Partiya Bastav Francisca Stier ji bo azadiya Reber Apogod di qada navne tewî de divê gav bêne avêtin. Sekretera giştiya Partiya Bastav Francisca Stier li ser pergala tecîdaya Limraliyê axivî got ji bo azadiya Reber Apo tevgereke navne tewî lazim e û bi van gotinan ji bo azadiya Reber Apo bank kir. Türkiye bi salane li dijî mafê mirovan tev digere Yekîtiya Ewropayê dadgeha mafê mirovan Ewropa û gelek saziyên mafê mirovan gotin tecdîd li dijî mafên mirovan e lê dawiya wê diyar e nîqaşkirina mafê mirovan jî tune ye. Ji ber wê ji bo rakirina tecdîdê û azadiya fîzîkiya Öcalan tevgereke navneteweyî lazim e. Francisca Stier a ku tev li Kongreya HDP bûbû derbarê wê de jî nêrînên xwe ziman û got Tirkiyeyê dewleteke faşîst ava kir. Em dibînin zexteke çaw li ser parlamenterên Kurd heye li dijî van Kongreya HDP ji bo paqijkirina hemû asengiyan gaveke. Li ser dirûtiya dewletan a li ser şerê li Rojava û Frîstînê jî sekretera giştiya Partiya Basta Francisca Stier ev nirxandin kir. Şer herî zêde bandorî li ser jin û zarokan dike gelek dewlet bi İsraîlê re di piştevaniyê de ne û hinek jî bi Frîstînê re lê em dibînin kes behsa şerê li Rojava nake lazim e ji bo civakek aştiyane em li dijî şer bisekinin. Rojnamevarû nivîskarê Îtalî Caputo jî got divê em fikrên Abdullah Öcalan belav bikin ji nivîskarên pirtûka Kurdî ya bi Îtalyayî weşanê dike Giovanni Caputo ji Anefêra axivî. Bi bîrxist ku Reber Öcalan piştî sala 1998 jî Îtalyayê derketiye hatiye girtin ku ew rewş gelekî giran û metirsîdar bû û got ji bo me kesekî gelekî giring bû lêbelî hikûmeta me di asteke bilind de destûra çûyîna wî da. Caputo bakşan ser tecîda li İmraliyê û got ev zêdeyê sîhme hena agahî ji Öcalan nayê girtin li saziyên Ewropa mînak li Konseya Ewropa li Spîtî difikirim di çimû derê raporekê amade dikin lêbelê dema ku dewlet bixwaze hingî dikarin wê raporê biweşîrin. Gelo em ê piştî 5 salan karibin vê belgeyê bixwînin. Hingî wê tuataya xwe tune be pêwîstiya me ji bo niha bi vê raporê heye ji bo em zanibin ku li Îmraliyê çi diqewime pêwîst e ku ev rapor niha bêne eşkere kirin. Rojnamevarû nivîskarê Îtalî Caputo destnîşan kir ku İtalya jî wekî dewlet ji tecîdê berpirsiyar e. û got hikûmeta me ya wê demê jî tevkarî li vê rewşê kir eger me destûr nedabûya ku ew ji vê derê biçe dikarîbû li vir bûya û daxwaza peneberiya siyasî bikira. Lewma wekî dewlet em berpirsiyarin. Weke gel em piştevaniya wî ne û ya rast ez bi xwe yek ji piştevanên wî yên dest pêkê me. Giovanni Caputo destnîşan kir ku li gel tecîda girankirî bin pêkirina mafên mirovan jî sîstematîka fikrî ya Reber Abdullah Öcalan gelekî baş e. û diyar kir ku ew vêyekê ji nivîsên wî dibînin. Got giring e ku bi giştî bi qasî ji metê em fikr û agahiyên Reber Öcalan belav bikin. Ji ber ku hatibe îzolekirin jî hîn difikire dinivîsîne ji bo gelê xwe nêrînan hildiberîne. Di vê rewşa giran û metirsîdar de jî gelê xwe naterekîne bidîtina min ev yek gelekî giring e.
گریلا تیوی دیمنین چالاکی لخاکورکی و شاندن گریلا تیوی دیمنین چالاکی که سابوتاژی و شاند کو لخاکورکی لدیجارت شاترک آداگر کر هاتبو کرن ناوندار آگاندونا چاپمنی هپگی لسرمجار داخیانی دابو و بکیتکی توها گوتبو لهر مخاکورکی نهی تباخی لقاداگری شهید قهرمان لهمبری داگر کرین کو درکتبون اپراسیونه و دخواستن بکوین چپر دو جاران به تاکتیکا سابوتاژ چالاکی هات کرن دو داگرکر بریندار بون ساعت 16 جیل دیجی داگرکران جارک دن به سابوتاژ چالاکی هات کرن و داگرکر کات جزا کرن ده انجام چالاکی آنده داگرکرین کو درب خوارن برنگکی به انجام جو اپراسیون وکشیان هپگی گوتبو اف چالاکی جالی هزن یه جاستاره و هات کرن داگرکرک هات جزا کرن دو داگرکر جبرین داربون جبو بیرانینا فرماندار می نمر عگید گارزان هاتی کرن عگید گارزان دما به ارکا فرمانداری ایالت خاکور که رادبو روژا یازده تباخ 2020 ده شهید ببو گودانیجان دکارن جناب نشانا HTTPS دو خط گریلا نقطه تیوی خط دیمنین چالاکین گریلا بخواجی تماشا بکن Tam gel gevrin. Gevre ku günü ber. Evet. Dedik piş gevrin. Ama dedik are mi dit? Hep şu. Are rasta. Kenü pelda. Hat gel köpük kenü pelda. Kani kaka. Ama hat ne hat. Mezetek. Kani izbege. Ya kutu Peki. Ne pelda mezeke dimen mezeke. Hat. Dimen. Dana. Cibra. Ama vece evin. Fafa. Meze haber çanlı peneni pelda. Dedit anca ez desman. Bitiştek civekirine. Tabii kabindi. Tiştek öyküsün gelmem gör. Biçimler. Açıkos kumkumaya. Da sen برگودانی جنبی وان وی برخودانا گریلا نرخاندنا وی شروع وی جهوال دلاران نور حق بپرسن روزم وان جهرمی پراسنا مدیا روز باش شوره دم باش اول قوت به گلکس پاس سوال دلارا بو دما خوشی وقتاند ام دخوازن نرخاندنا بپرسن هرمی پراسنا مدیا چ دقوم دوان روزن داوود ایرودو کرم که بله هول براستی دوان روژی پیروز ده گریلا لهر قادش بو سالوگرا فرماندارا خویا مزن بریتان گلناس قرتاش هر وهاش بو سالوگرا سیهمین یا ارتش بوینا جن دنوا چالاکیان دنه براستی گریلا دقاد خود راحتی ناد داگیر کرن ام دکارن بینا ببیجن یعنی روزانه اگر ونداهین روحی جانی جی با ارتش داگیر کرنه دجین بدر بکرنا مفزی وانا تکنیک و امورین وان ین چاودری هر وانا دنوا ترسکی ده هلا هر وها سروری خویا ديجي دو باريزا يعني حياته جي لقادا زابي وروجافاي وي ام دكارم ببيجن ديسا بيشنكتيا جيرلاين جن چالاكين بچكي نافين چكي جران تسغواني هروها هاتن لداخستن دوان چالاكيان دجي هم مفزين داگر كران هم مبسي كوان يا چافديري هات دار بكرن ديسا بچكي جران جيرلاين دجاران مداخله تفجرينا سقورسي كل قاده بجريا كرن يعني هذا الفداتي وفداكاريا كو روجانه وهكلي يعني بيكو لزحمتي قشولان ورا ميذكرين بيكو لسرما وغرما دم سالي ورا برسين انجي رغم حموبان ايريشن هوباني كو ارتيشا ترك براستي روجي 24 ساعات بهر تكنيكا بيشكتي و دكه سربان قادان يعني جاليكا خورتي كرد و براستي دلسوزيه كبي همباي فداكاريا ك لهمبري قالي خو في دلسوزيه دكن لهمبري سروك خو اخا خو د بيشنتي و فداكاريا دجي يعني هرجنا كردها بويا راستي شروان نيجا ستاري دجي ايرو اف بيشنجي بحالي خوي هري مكملتي بيشكش كرن مروف دكار بينا بزلالي ببيجا يعني ايرو جي هاول شخو نافندرا غاندنا هبگي ناسناميا دو شهيدان راغان شهيد زاغروس بستا وشهيد جيريلا يجا ستاري جندار رومت مياسر راغان يعني هاول عرفيا سيهمين سالفغرا ابابونا ارتيشنا جندتي هينا جي بدل بسبيل سركفتنا في تكوشين
پاریزوان ده تداین هول جیندارجی یعنی یک شوبدار و پاریزوان وی تکوشینی بو لگل قادین جنگا گران شرکر لهمبری پاشوروتیه و به پیوان جنا آزاد و دلسوزیا فرماندار خو بریتان را گشت شهادتی لهمبری فدکاریا لهمبر فدکاریا هول جیندارجی براستی ام منداری بجنا خودتوین ببیرتینن هر واحد منی چالاکی که یه استاری کل قده خاکر که جهات بو کرن هول ایرو هات وشاندن دوی دری دجی مثلا خویا دکه گیرلاین جن برخدانی وان و رد کرنا وان یاکو لهمبری داگر کریه لهمبری پاشوروتی بزلالی دتایسه شربانین یه استاری یعنی هول جبون نرخین آزادی جنجاره که دی بدس بخه یعنی با اوای که هری دیار کر و خورد جه خود هر چپری دگرن یعنی ام القادین ام دشوپین براستی ده هر چکی بکارتینن ده هر چالاکی دنه هر ایریشی دنه و هر پیشنگتی دکن یعنی افجی هول برخدانیه و هلوسته فرماندارین برومتین مینا بریتانان و پیشتراستی هوا جراز خوازم پرسکی بکم از خوازم پرسکی بکم نچین درباره ناسنامه مهم پاره بکنش گودارین خوره از خوازم شروعیت نرخاندنت چاودیریت پرسم تگوت یا نها ببنای سویه کمی سالوگره ارتش بنا جنی چالاکیان دکن گیلان یه جاستاری بتایبتی هنکی دویور ده چاودیری خو دوکاری بین زمان چه فرقاوان چالاکین آن هاج بو سالوگره و جروجندن هيا بله هوا جخوا براستی اگر ورد دقت کردن داخلیانیا دجی دنرخانه خود به هر مبال کشان دی سر یعنی بتای بد وان هر سی سالی داویده یعنی گیرلاین جن گیرلاین یجا استاری د قادی شرد هرتم برولا پیشنگتی رادبن یعنی ام دبینن د هر برانشی د هر چالاکی د هرتم شید باسکی ایریشی دنا و پیشنگتی دکن براستی جخوا وقتی مسئله سالوگره فرماندار خطا برخدانی و فرماندار کو د شخصي وي د ارتش بنا جن هاتيه د مزراندن هم جبو گيلا يا جستاري هم جبو گرانپريا گيريلا جبراسي ام بيناجي دبينن د تعويوانا د جداد با يعني تشينا ويا وي چالاكي وقت تكميلا وي ددن دبيجن اف جبو فرماندار بريتان جبو بيرانينا وي سالفگرا وي هاتيه لدار خستن براستي يعني او رحي دلسوز جيره او بيمانا وا ياكو ددلي خود هر مزن دكن مرو فيناد وي هيجانا دنگي وان درجي براستي دبينا ودفان وقتا ده فرقاوي تشد به هوال وبرسي براستي سالفگرا فرماندار بريتان هر وها سالفگرا سياميا ارتشمنا جنجي دبا قيناغي هيز مورال هر وها قوتك جحمو گيرلاين رو بتايبت في بيگومن گيرلاين جنرا يعني استحصال تكوشنك وصادم درير او قاس بنرخين بيروز تذكرن بيگومن جبو اناجي جهتر برازيل بلنداهيه كيا وهر دكبنا نابوي هولداني دغو براستي بيتا كوشني بيجين زيرفيك بيجين انجامك سركفتنك لورا براستي پر جداد به بمعنويات خوشي جداد به بانجام خوشي درد كوهولي افنا جخوا فرمانداريه بريرگانا ونديجي هوال گريداي فينا داخويانيه كوشاند بو ايرو پار بكربو يعني دور دجي دبيجا لهمبري فاشيزما متينجر اكو دخوازه محكومي مرني بك بريتان دلي ميا كوليد دا اراده ميا كو شردك باسكين ميا كو بر بجانا آزاد و دفريا براستي هبوك داخو يعني وجن خاندني گيريلا جچالاكي واناجي مروف دكاري يعني خلاصه كي فين بكا باشا جچافداري خوي القاديجي يعني از دكارم فينا ببيجم كو بگشتي هزين گيريلا و بتايبتيش گيرلاينجن يعني دبن خصنا دستلاتي دا بفينو بريارك برمزنن هر وهاج بو بدس خصنا جيانك بريغازي كونفدراليزم ديمقراط براستي اصرارك بهم باد وانا دهيا شخو فينا هفال او بخوا بچالاكي خوشي فينا دبيجن و دكن ببراتيكا خوشي نشاني گشتي جهاني ددن بگرانپري ام دكارم وانا بوره گلک سپاس کم هوال دلارا نورحق جهرمی پراسنا مدیا گلک سپاس بونر خواندن آگاهی و چاودرینده سپاس خوش قوت به هوادلار جی بحث کر دقیانی هپگی یجبو دیار کرنا ناسمه دو شهیدان بحث کر امی آنهایی باره بکن هپگی ناسمه دو شهیدین خویش کرد دست نشان کرد که هفرین ما گریلا جیندار رومت ما اثر اوزاگروز بستا بیورکی که بعضن نتیجه داگر کران شر کرن و تبلیغ کاروانی نمرین کردستانی بون نوادر راگاندن هپگی
تێکداری دو گێرلایên şehîd wiha got me bîstê cotmeha 2023 ragihandibû ku 18 û 19 cotmehê li qedeberxwedana Kurê Jaro di navbera hêzên gerîla Artêşa Tirk a dagirker de şerekî dijwar derket. Di vî şerê de du dagirkerên payê bilind hatibûn cezakirin û du gerîla jî bi lehengî şerkirin û şehîd bûn. HPG ji malbatên şehîdan û gelê Kurd re sersaxî xwest û nasameya şehîdan wiha eşkere kir. Berjîn Arşîmet bi nasnav Şîndar Rûmet Meyaser li Amedê ji dayîk bûye. Dayîk û bav Fatma Zekî di 19 cotmeha 2023 de li Zapê şehîd bû. Ahmet Çorto bi nasnav Zagros Besta li Reqa ji dayîk bûye. Dayîk û bav Maqbule Osman di 19 cotmeha 2023 de li Zapê şehîd bû. Hevrê gerîla Jîndar Rûmet Meyaser li navçeya Amed Farxûnê di nava malbateke ji eşîra Xelikanê de ji dayîk bû. Kurmamê wê Şervan Partîzan Ango Şerafet Arşîmet sala 2009 li Çewlikê, keçmama wê Deniz Ahmed Ango Esra Arşîmet sala 2019 li Serêkaniyê û kurmamê wê Şervan Partîzan Ango Nîmet Arşîmet sala 2021 li Dêrsimê şehîd bûn. Hevrê gerîla Jîndar jî ji bo hesapirsîna ji dijminê dagirker di sala 2014 de tevlî nava refên gerîlayên Azadiya Kurdistanê bû li her qedeberxwedanê li dijî dijminê dagirker têkoşîn kir derbên giran li dijmin xistin. Hevrê gerîla Jîndar piştî perwerdeyê demekê di nava xebatên girêdayî fermandariya biryargeha navendî ya yê ji astarê de cih girt wekî her demê bi cesareteke mezin bi ser dijmin de çû bi fedayiyane şerkir û 19 cotmeha 2023 şehîd ket. Hevrê gerîla Zagros Besta jî wekî ciwanekî giringiya jiyana nû a şoreşa ku bi berdenên mezin pêk hatiye dizanî û di nava xebatên ciwanên welat Parêzê cih girt. Piştî ku dewleta Tirk a dagirker bi riya çeteya nekarî encamê bi dest bixe yekser bi xwe êrişî şoreşa azadiya rojeva kir. Hevrê Zagros tevlî nava têkoşînê bû. Piştî demekê Çiyayên Kurdistanê wekî cihê ku li dijî dewleta Tirk Amêtên ger bi rengekî herî bandor ê têkoşînê dît û berê xwe da Çiyayên Azad. Hevrê gerîla Zagros li hemû xadên berxwedanê li dijî hêzên dagirker têkoşîn kir wekî gerîlayek pêşeng di 18 û 19 cotmehê de li herêma berxwedanê ya Kurê Jaro bi fedayî şer kir. Tola hevreyên xwe hilanî û tevlika Rwanê Nemirên Kurdistanê bû. Yê astarê got Bêrîtan îradeya me ya ku şer dike em ê bi rengê Bêrîtan bijîn. Fermandariya biryargeha navenda ya yê astarê di salvegera şehadeta Bêrîtan Gulnaz Qarataş a 25 cotmeha 1992 de Bêrîtan û hemû şehîdên meha cotmehê bi bîranîn. Her wiha pêngava ji bo azadiya rêber a Öcalan jî silav kir. Yê astarê got em rêberê xwe yê nasameya jina azad bi hürmet hezkirin û hesreteke mezin silav dikin. Sala 31 ya artêşbûna xwe wekî nirxê azadiyê yê hevpar jî diyarî hemû jinên berxwe dêr dikin. Fermandariya yê astarê got Bêrîtan li zinarên bedew ên bêhempayên Xakurkê bedena xwe mîna bazekî li ber bêxist û nîşanî mêtîngeran û nokerên herêmî da ku jinên Kurd ticarî teslîmiyetê xebûl nakin. Bi hezaran jin li ser şopa Bêrîtan li nava refên yê astarê niha li ber xwe didin. Li Botanê Leyla Sorxwîn û Rojbîn Dêrsim li ser hedê Hêjar Zozan li Amedê Axîl Mûş li Mêrdînê Gulbahar Mercan û Destan Botan li Garzanê Ardem Ararat li Dêrsimê Arjîn Sarya li Xakurkê Asyakanê Reş û hîn bi dehan mînawan li dijî faşîzma ku teslîmiyet ferz dikir bûn mîna Bêrîtan. Her yek ji wan di sala 31 ya artêşbûna me ya jinê de dan ser şopa Bêrîtan. Bêrîtan dilê me ye ku lê dide îradeya me ye ku şer dike baskên me ye ku ber bi jiyanê ve difire. Em ê bi rengê Bêrîtan hez bikin, bi rengê Bêrîtan lê bidin û bi rengê Bêrîtan bijîn. Yê astarê pêngava ji bo azadiya rêbera po jî silav kir û got em wekî hêzên yê astarê pêngava azadiyê silav dikin ku ji alî gelê me û dostên me ve bi duruşma azadî ji rêbera po re çareserî ji pirsgirêka Kurd re hate dest pêkirin. Em dixwazin bibêjin em bi vê civaka dostan a li dora rêberê me civiyaye serbilindin. Em piştrastin ku bêheqûqiya li hemberî rêberê me qirkirina li gelê me tê ferçkirin û sûcên şer ên li dijî hêzên me yên şervan tê nekirin wê ji aliyê mirovahiya cîhanê ve bêne dîtin. Mîna hevreyên xwe yên fedayê Rojhat Zîlan û Erdal Şahîn em ê bibin volqanên di dilê dijmin de diteqin. Di sala 31 de em ê jiyana azad a ku şopdarên Bêrîtanan misogerkirine wekî hêzên yê astarê hîn bêtir mezin bikin û faşîzma mêtînger têk bibin. Serkeftin wê ya jinên azad be ku bi rengê Bêrîtan li ber xwe didin.
ولاتین کو دو تبل کنگره DBP بون لسر تجدید آخوین و برتک نشان دان وانی زمان کو تجدید سوج مروحیه و DBP را کرن. احسان اینات آن زمان کو تجدید پیکانی نکرد در مروحیه و گو تجدید کرنا مروحی که کو به میلیونان کشی باور دکن تجدید کرنا گلانه لو ما اف تجدید تجاری نای قبول کرن. تجدید بنگاه شهر تایبته و بوی صدماتک چون آبوریا ترکیه کس نکاره دبار خواب که ایدی دبی دمل دست تجدید الرابع نورای آبایجی گوت بلا تجدید al سر بر جالان برا کرن ام تجدید بتاوی قبول نکن ام تکوشین دکن و ام تکوشین خواه بدومینن شه مشاکار جی گوت تجدید al سر بر پول سر گلی کرد و تواهی گلین ترکیه تمشاندن ریبر عبدالله جلان آشتی دخوازه آشتی جی نتنه جبو گلی کرد جبو تواهی گلین ترکیه پیوسته اف دستراداریا جبروت چار سریان ناینه دوی گلین ترکیه دجبری خواه نشان بدن جدایی که ناشتی به هی سویم جی دست نشان کرد که تجدید سوج مرویه و گود اما که دایی که ناشتی جی تجدید را جی شر را جی مرن را جی کمکجیان را جی خزانی را دبیجن نا ام نخوازن تو دایی بگرین دوی دایی در کفن قرآنان اونو دیجی تجدید تیوکوشین خواه بلندتر بکن فهم کرنا ربرتیه ترناکه دوی مروف بجی بدجین و بجه بینه دماکو معاف کر هنگی وی خطا ربرتی و تیوکوشینا شورشکری بسر بکوه دجمجی و تیک بچه کدانیجه اف نویساندر خواندنی یا اورهان کنداله دانه فیدهاتی وشاند خطا ربرتی و تیوکوشینا شورشکری و سر بکوه اورهان کندال آنفه بهدینان ربرا باشمنده که آزادی و چانده که برخوادن افراند جبود شخصی گل کرده تناوا گلین روشلات ناوین و جبر جود ناوا جواکا جهانی برابو به. هر گاوا ریویتیار برابو جی شخص دست بکر و بو گردونی جی اماره دست بکر و خواگهان دا جواکا کردستانه جی رزگاری جی میتینگری دست بکر و پارادیگمانتوه دموکراتیک افراد برهماکت، بردیل و افرینری مزن آفکری و فیزیکیه. ربرابو هشمندی آمه بواتی ورکی که خورد کر و وکوهران اراده که مزن. تسلیمیت و کولتیج کسیت ما آوید رحمه به هشمندی آزادی خملان معنویت ما به اخلاق آزادی داگرد دلسوزی ما به جواکی را قوم کرد لبرا به هشمندی ما دیروک افراد کرکو ام بخورتی خواه لکوکا خواه بگرن ام هین کرن جبری ناس نما و چاندامه جیانک نابه و که شاگیر تنوی دوی امر وری خواه چواب نرخینن او یک اشکریه لبرا به گوتن مواته و چالکیه حسکرنا جی ریبرتی حسکرنا جی گوتن و چالاکیا بریبرتی شمبر بویا خوندن فهم کرن و بجی آنینا ریبرتی ریا خواگهاندنا لحقیقتیه ریبرا بو نویساندنا گوتنا بلیفکریه ریبرتی آنالیزه پاراستنه پارادیگمانویه ریبرا بو خواکر گوتن خواکر نویس و بو پرتوک ریبرتی روناهیا میا روناهیا مجیه میا چاوین مجیه میا روناهی فهم کرن و تگیشتنا دلزار روناهیه ده. ریبرتی 23 سالند نوا تجربه گیران و سیستم اشکالی ده دیلته گردن. ظلم دجمن جبارباریا ویده. امان و هویه جناگن. یا کدوه لب پرسن بخانه. وکه شوبدارن ریبری خواه دوه واجر هبریتیا کم رزگار بکن. جبو آزادی فیزیکی ریبرا بو کمپانی تنل دارخستن چالاکی پیکتن. بگومان اف بواته و گرینگن لبلهیمه هری گرینگ اشکاندرا تجیتال سری برابو جان و بجی آنینا ریبرتیه کو دوی جبو کلیه کجی وی کج بیرنگن دجمن بقاسی کو بخوازه ریبرابو جال فیزیکی و لئیمرالی دناوا چار دیوارانده بهیلجی فکر و روحی و آزاده یکانه ریا لدجمن خستنه ترهلدانا جدجمنه وظیفه روزانه یا بجه آنینا ریبرتیجی اوکو گل خوال گوری شر گل شورشگری بری خستن پرورده بکه و بخناواله و تفگره بقاسی کو ما افکر و خطاری بردوده کشنامه شورشگر بسر بکه و دجمن دتک بچه هفسروک کوداری گوت ام دقونا خاش شرنا برا دولتین هرم دانه هفسروک کوداری فاد بریتان درباره روشاداوی روشلات ناوینده جان فرا اخفی دست نشان کر کو پیرا سرهلدانا تبگر شورشگر آجن جیان آزادی بجوان کارکر مال نشین و گرتین سیاسی دومه افتیواته کو گوهرینا فکری و چاندی دجواک ده چیبیه دوی جواک هایج عالی مترسیدار رژیمی هبه اپوزیسیون دوی پر بکوری هشار به او عالی دموکراتیک جی روزانه برنامه گنجاو جبو گوهرین ایرانی
لدار بخن ام وکی کوداری پر بالداری لسر وی علی رادوستن فاد بریتان گوت رژیم ایرانی راستی ج گلان و دشیره د 12 مهن بوریده نزدیکی 659 کس هاتنه داربه کرن به 1000 کس هاتنه بنچاف کرن و گرتن ایران دوار آبوری ده دروشک خراب ده هجاری زده پیوستی به شورشک مزن هی ایران جبو خوش آلوزی درخینه دستریجی لولات جیران دکه بکوم چتاج فلسطین حتی به یمن لبنان سوریه و عراق دستریجیان دکه شورش شر جهانی سیمین روشرات ناوین بکومن وکیل کوکی تاشرون تنه بنافکرن گیشتی قناخ شر نابرا دولتان لگل شر روسیه اوکراینیا شر یمن سوریه کردستان اسرائیل و فلسطین به دجواری دومه اف شرگلک جدانه و مترسی دارن جسال 1990 و امریکا و اروپا به سیستم جهانی یا نو مجولن جبو ویجی سیاست او کرد و هزن پاراسنا روایا گلی کرد لروشرات ناوین گیشتی قناخکه کو چار نسخه به دست بخه به تایبەتی لە تورکیه دوی به شر شورشگری تکوشین بکرن هزا دولت فاشیست و میلیتاریست اری شکاندن و چگاندن سروک وزیر عراقی لسر شر لچای قرچوخی آخوی بردف که سروک وزیر عراقی یحیی رسول را گهاند کو سروک وزیر محمد شیعه سودانی فرماندهی کو کمیسیون که بلند ور اواکرن و درباره شر دوه ده کو دنابرا چکدارن پیدکی و ارتش عراقی ده لچای قرچوخ مخموری درکت لکورینام بکه یحیی رسول ده مادمی ده بانک هر دو الیان کرکور لگوری برجواندین ولات تبگرن لالیدن آژانسانوچیان انفیشی درباره شر لچای قرچوخی و آرمانجا شردن خواندنه که کنوش دنر خاندنه دتی گوتن چای قرچوغی لپشتا وارگها پنابران آمخ مورد جهه جاره یکمین کو چتین داعشی بدست گیرلاین آزادی هاتن تک برنه دیدما ایریشا چتین داعشی ده هزین عراقی و پیشمرگین پدکیجی چاین قرچوغ و مخمور رویا بون پشت گیرلاین آزادی آرامی آنین هرمی هر دو هز و گریان و دیدمکه کو دولت ترک آداگر کر بیراوستان ایریش گلی کرد و عرب بتایبت ایریش وارگها پنابران آمخ مورد که او خو بخو لدجی هف شردکن وارگه پنابران آشید رستم جودی مخمور دبن پاراسنا دستلاداری عراقی و نتوین یک بویده لی هر دو آلیجی لهمبری ایریشن دولت ترک کو سویلان زاروک و جنان دو جن دنگ ناکن آن فی بیلانچش ایریشن دولت ترک و کشتین سویل لوارگه ریز دکه و دبیجه ده چارده جوتمه ده بردف که دستلاداری هریما کردستانی پیشوا هوراوی جدنگ امریکا را خبی ایریشن دولت ترک آداگر کر ین لسر وارگاه پنابران آمخ موری و باشور کردستان روانی شاندان لیا بالکش کود دمان رایدارن عراق و هرما کردستان سردان ترکیه دکن و برایدارن دولت ترک آداگر کر هدیتن دکن ایریشن لدیجی گلی کرد لدیجی مخموری شنگالی و قادن هرمین پاراستنا مدیای دجوار بونه والتیا مسلی بداخویانه که راگهاند بکو هزن پدکی جلشکرین عراقی خواستنه کو جهن کو برد دستن هزن هپگی دبون و پشتی وکشینا مخموری بجه بونه درکون هزین عراقی جی داخوازا پدکی رد کرن و شر درکتیه والتی دست نشان کر کو پیشمرگه کی پدکی هاتیه کشتن و سه پیشمرگه جی بریندار بونه جارتش عراقی جی 6 لشکر بریندار بونه و برینا 2 عسکران گرانه پشتی شر هر دو آلیان جی حتی درنگیا شوی هزک مزن کشاندن هرمی لفرانسا و بلژیکا 4 زاروکن خواهج ایریش را آماده دکرن هاتن گرتن لگور نوشه روزنامه ل پاریزیان یا فرانسی دو جه به استخواه چچن 3 زاروکین 15-16 سالی ل پاریس هاتن گرتن ل بروکسل زاروکا کی دن 16 سالی جی کو خو آماده کاری ایریش کریه هاتیه گرتن لگور روزنامه زاروکان بریالیستیکن آنلاین این رادیکال تکلی به هور دانینه و لسر اینترنت لکولین لسر تقمنیان کرنه زاروکان جخوره کریه آرمانج کو پلیسن لدر وی سفارتخانه بکوجن و پشره وسایت که تجت قمنی بسر آواهی ده باجون لباجار تور ازاروک چک ده دست جهات دیتن هادیار کرن کو گفا کشتن ل اوروپیان خواریه یکی دنجی بانکریه کو لدبستانان کنکوژی بکرن و بچن سوریه ده انجام ل پرسینه ده اغافتن لسر تلفن زاروکان هاتنه به دست خستن لگور نوچه ل پاریزیان جوانکی و هاگوتیه جبیر نکن کو آرمانجامه تروریزه کرن وانه حتی جدست به دوی پرخوین بیرجاندن آرمانجامه جهونه تنی کشتنا پولیسان و نه باندور کربه لیمروین لور دخبتن دبیجن قید جهنوان به اولیه امی به کلشنیکوفان بدن پیوان تدیار کرن زاروکا کدن اید بن چوان دجی و ها گوتیه یه بلژیکایی جمن خواست کو از ناوی کسین لسفارتخانه یا لبلژیکایی دخبتن ببینم
دخواست مروفین به سوچ بکجه دیر بگره یکی دخواست خواه و کامیون به هفره بتاقینه. اونوچه داوی شر نابره اسرائیل و حماسی ده دوام دکه ده 16 روزانده 5000 کس هاتن کشتن. جهفته جدمه و شر نابره حماس و اسرائیل دو دومه هر دچه ده جوارتر ده به هات زانین ده 16 روزانده 4651 کس هتانها هاتن کشتن 873 زاروکان. هاد گوتن اسرائیل خوش با ایریشا جبه جاهی و آماده دکه تنی دو هانگو ده روژه که ده ایریشا اسرائیل ده لخزای 400 کتاتنه کشتن دیریش اسرائیل یا لسر کامپا پنابران یا خان یونس ده 244 لرفاهیجی 57 کساتنه کشتن لناوراستا باجر 168 لناوندا باجار خزای 66 و لهرما باکورجی 44 کساتنه کشتن لالیدن دیریشن حماسه ده هتانها هریکیم 1400 اسرائیلی هاتنه کشتن 6 ولاتین اوروپا جارگدن پشکری خوش با اسرائیل آنین زمان سروکن 6 ولاتان دولتین یکبوین امریکا کانادا فرانسا آلمانیا ایتالیا و انگلیستان داخویانی که هفپاردان گوتن اسرائیل مافی خوی روا بکارتینه وزیر پارسنا اسرائیل یواف گالان گوت دبه تبگروان آل خزا سه مهندن دوام بکه وزیر کار در و ایرانی حسین امر عبدالله اسرائیل هشیار کر گوت اسرائیل تبگر خوی لشکری دوام بکه ده کنترل الهرم جدس بچه سروک اسرائیل بنیامین نتانیاهو جگوت شرمه به حماسیره شر هبون و نبونه نتانیاهو لالیدن حزب الله جه شیار کر گوت هک حزب الله بشتاری شربه و خلاتین جیانی بکه درباره گف نتانیاهو ده اوفیسا سرک وزارتی اسرائیل جی و ها گوت نتانیاهو ده سردنا بارگاه ارتش یا باکور اسرائیل ده بانک لهزین خوا کر گوت اف جنگا هبونیه هوندکن لباکور جبو گف راوستن لباشور جیج با هون حماسی نهلن هون شردکن ام هین زانن و حزب الله تبل شرب با آنها هک ببه و خلطی هری مزم بکه جبو حزب الله و لبنان نتانیاهو گوت تبلیبونا شر و جبو وان خطرناک به ام جبو هر جوره سناریو مادنه لالیدن ارتش اسرائیل راگهاند کو با ارمانجا کشتن اندام حماسی و لگرن رهینهان لخزای جهیلا بجاهی و اپراسیون رهینهان لدار خستنه درباره انجام اپراسیون ده تو آگاهی نهاتن پارو کرن آژانس آلیکاری و خبات یا نتوین یکبوی یا جبو پنابرین فلسطینیین روشرات نزدیک UNRWA لسر حساب خوی مدیا دیجیتال جی دخوین یکدا و راگهاند کو د ایریشن اسرائیلیین لسر خزایده 29 هم پیشین وان جیان خواجدستانه و نیو وان جی ماموستن